мавзӯи имрӯз 27 феврал таваҷҷӯҳ кунед. зани сатрпӯш мегӯяд маъмурияти донишгоҳи тиббии тоҷикистон ӯро ғайриқонунӣ аз кор рондаанд, аммо мақомоти муассисаи таълимии мазкур ин иддаоро рад мекунанд. این سود معین میکنه. شما برای چی برکنار کردید اون زنکه؟ شما معرفی کنید صحبت ما. муноқишаи покистону ҳиндустон дар кашмир ташаннуҷ ёфт. ҷонибҳо мегӯянд ҳавопаймоҳои якдигарро сарнагун карданд. ва қиматҳои баланди меваву сабзавот аксари сокинонро маҷбур намудааст ки аз истифодаи бештари ин маҳсулот худдорӣ намоянд. ин болгарский сабз аз покистон даст. помидори самарқанд, бодрингои покистон. як корманди ҳамакнун собиқи донишгоҳи тиббии тоҷикистон маъмурияти ин муассисаи таълимиро ба додгоҳ кашидааст. малика сангинова мегӯяд, агар додгоҳ ба фоидаи ӯ ҳал накунад, ҳозир аст ба зинаҳои болотар шикоят намояд. ин корманди донишгоҳ гуфт то ба синни бознишастагӣ ҳамагӣ чанд соли дигараш мондааст ва пайдо кардани ҷойи кори нав барояш осон нест. баҳси сангинова ва донишгоҳи тиббӣ бар сари чист? ҳамкорони мо мавзӯъро пайгирӣ карданд. малика сангинова ки то моҳе пеш дар вазифаи китобдори донишгоҳи тиббии тоҷикистон кор мекард, мегӯяд ӯро барои пӯшидани рӯймол ва изҳори андешаҳояш дар шабакаи фейсбук аз кор ронданд. аз соли 2015 ман зери фишорам. ҳамин либоси ман либоси миллӣ нест. анам хел рӯмол бояд ман набандам. баҳси малика сангинова бо маъмурияти донишгоҳи тиббии тоҷикистон рӯзи 26 феврал дар додгоҳи ноҳияи исмоили сомонии пойтахт шурӯъ шуд. ин китобдор мехоҳад исбот кунад ки ӯро беасос аз кор ронданд. мана фишор овардан ки ариза навишта бо хоҳиши худат рав ё ин ки мо туя сатякати пеш мекунем. ман гуфтам асос надоред. малика сангинова афзуд ба ҷуз масъалаи пӯшидани рӯймол инчунин ӯро ба хотири нигоштаҳояш дар шабакаи фейсбук муҳокима карданд. ҳатто бознашри маводи интиқодӣ барои малика сангинова дарди сар шудааст. ба ман ҳуҷум карданду гуфтанд ки ту дар фейсбук донишгоҳа комментарияи ганда навиштаӣ. ин корманди ҳамакнун собиқи донишгоҳи тиббӣ мегӯяд барои пӯшидани рӯймол 2 маротиба, як дафъа дар соли гузашта ва ахиран дар моҳи январи имсол комиссияи ахлоқ ва одоби муоширати донишгоҳ ӯро муҳокима кард. ба гуфтаи малика сангинова маротибаи аввал ба ӯ огоҳии қатъӣ дода мукофотпулии 6 моҳаашро буриданд. абдуллоев гуфтанд ки ту бар зидди сиёсати давлатӣ реклама мебарӣ, ҳамин тарғибот мебарӣ. برای چی آزاد کردن همین زنکه؟ намояндаи донишгоҳи тиббӣ ки дар ҷаласаи нахустини додгоҳ ҳузур дошт, иддаои акнун корманди собиқашонро рад кард. این خیلی مسئله نیست. و چی از سبب اساسی برکنارش؟ این سود معین میکنه. نه شما برای چی برکنار کردید اون زنکه؟ شما معرفی کنید صحبت ما تمام. аз донишгоҳи тиббӣ ба радиои озодӣ гуфтанд, малика сангинова бо донишҷӯён дағалона муносибат мекардааст ва донишҷӯён аз болои ӯ шикоят карданд. ман гуфтам хоҳе ман донишҷӯя мебиёрам, ҳам донишҷӯ ман дағал бошам, донишҷӯя бигузор тасдиқ кунанд ки ҳақиқатан ман дағалам ё ки. бар асоси тақозои вазорати маорифи тоҷикистон бояд сару либоси шогирдон ва корманди муассисаҳои таълимӣ мутобиқ ба меъёрҳои миллӣ бошад. дар даромадгоҳи донишгоҳи тиббӣ низ ҳамин гуна лавҳаҳоро мебинем ки дар он тарзи либоспӯшии кормандон ва донишҷӯён дарҷ ёфтаанд. додгустари ноҳияи исмоили сомонӣ аз тарафҳо талаби созиш кард. ба сабаби созиш накардани тарафҳо аз ҳафтаи дигар баррасии ин қазия дар додгоҳ идома хоҳад ёфт. рӯ ба мавзӯи дигар. покистону ҳиндустон мегӯянд ки ҳавопаймоҳои ҳамдигарро дар минтақаи кашмир сарнагун карданд. ҷониби покистон иброз дошт ки 2 ҳавопаймои ҷангии ҳинд аз сӯи нирӯҳои артиши покистон сарнагун шуда 2 халабони ҳиндиро ба асорат гирифтанд. ҳиндустон бо нашри навори ҳавопаймои суқуткардаи худаш тасдиқ кард ки як ҳавопаймояш беному нишон шудааст. ҳиндустон ҳамчунон таъкид мекунад ки як ҳавопаймои покистонро сарнагун намудааст. 14 феврал ҳамлаи маргталабона дар минтақаи зери назорати ҳиндустон кашмир 41 сарбози ҳиндиро ба ҳалокат расонд. ҳиндустон як рӯи ҷангҷӯи мустақар дар покистонро масъули ҳамла намудааст. бинандагони арҷманд, рӯзи якшанбе 25 феврал бахши дуюми силсилагуфтори реги ому дар озодӣ видео нашр шуд ки дар он ҳамкорамон Аббоси Ҷаводӣ дар бораи 50 соли аввали вуруди ислом ба мавороҳнар суҳбат мекунад. шуморо ба тамошои он ва ширкат дар баҳс даъват менамоем.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. امروز در چندین شهرهای قزاقستان ساکنان دست به تظاهرات زده استعفای پرزیدنت کشور نورسултон назарбоев را طلب کردند. اعتراضات در پس منظر انجمن حزب نوراوطن با شرکت پرزیدنت صورت گرفت که امروز در استان برگزار شد. کارمندان پلیس تظاهرگران را پراکنده کرده و چند از آنها را بازداشت نمودند. ضمناً در همین روزها مردم در جمهوری‌های انگوشستان و چچنستان روسیه زندگی تلخ صدها هزار نفر را به یاد می‌آورند که 75 سال پیش از دادگاه‌هایشان از جمله به قزاقستان و دیگر کشورها به درغ شدند. خبرنگاران نستایش وریمیا با بعضی از این به درغ شدگان صحبت نمودند. یادآوری از بدرغه چچن و اینگوش‌ها، این ساکنان شهر ادبسر قزاقستان را 75 سال پیش از زادگاهشان راندند. ما وقتی پوشیدن لباس یا کفش نداشتیم. ما را از خانه نیم اوریان پایلوچ بدرغه کردند. هر وقت سال 1944 را به یاد می آورم موی سرم راست می شود. زنان و کودکان می گریستند. یک هرج و مرج بود. ما چگونه به مادرمان زنده می‌ماندیم؟ ما از پسش دویدیم و دامنش را گرفتیم. من از یک طرف او، برادرم از طرف دیگر بود. به ما اجازه ندادند با او برویم. تقریبا نیم میلیون نفر از مردم قفقاز را به قزاقستان و همین گونه به قرقیزستان و سیبیر بدرغه کردند. رژیم استالین چچن و اینگوش‌ها را بر دروغ به همکاری با فاشیستان آلمان متهم کرد. بسیاری از مردم ضمن انتقال جان دادند. در بین قطار یک در بود. در دو طرف سربازان با تفنگ می ایستادند. وقتی در ایستگاه می ایستادیم در را باز می کردند و درون قطار در آمده جسد می کفتند. اگر می افتند فرق نداشت کودک، زن یا مرد است، به درون برف می پرتافتند. نمی گذاشتند که آنها را دفن کنیم. دور می انداختند و در را می پوشیدند. بعد مرگ استالین داغ خیانتی دست جمعی پاک شد و اجازه دادند مردم به زادگاه‌هایشان برگردند. 4000 نفر آنها با فرزندانشان ماندند و قزاقستان را وطن مینامند. من در چچنستان بودم. بسیار خوشم آمد. زیبا شده است. ولی قزاقستان برای من عزیز است. وطن من است. آنهایی که جبری بدرغه را کشیدند با خویشاوندانشان می‌خواهند که این فاجعه از یادها نرود. مردم بسیار زیاد از سردی و گرسنگی مردند. کودکان زیاد بی پدر و مادر ماندند. عذاب زیاد کشیدیم. به هیچ کس چنین روزها را آرزو نمی‌کنیم. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. احتمال من بعد کلیپ و نوارهای ترغیباتی با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان که قبلا شب و روز در شبکه‌های تلویزیونی چرخش میکرد از گردش بماند. هفته گذشته امومالی رحمان در ملاقات با رسانه‌های دولتی از ترغیب و تشویق خود توسط کلیپ‌های موسیقی اظهار نگرانی کرد. رهبریت شبکه‌های تلویزیونی میگویند الکای در پای اصلاح وضع شدند. رهبریت شبکه‌های تلویزیونی میگویند کلیپ و نوارهای تبلیغاتی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان به تدریج از افیر دور کرده می شود. این ثبت‌ها را نوارهای نو عوض خواهند کرد که تلاش و زحمت‌های مردم مهنتکش را نشان می‌دهند. این دستور خود پرزیدنت امومالی رحمان است. خیر نه سه چهار روز شد ما از همین مجلس ما نقشه چورابینی و که ترتیب دادیم. هر یک اداره داخل شبکه آغاز اداره از اداره برنامه‌های اطلاعاتی تا اداره شهرنواز نقشه چهاربینی داخلی ترتیب دادند. ما دستور سپارش‌ها روبر دولت این اول است، اولویت است، در زمینه اول قرار دارد. گفتم که دستور سپارش‌هایی که همین عاجلیت طلب می‌کرد، همون ثانیه و ساعت دقیقه در حال از پای بردن. تحلیلگران نیز میگویند شبکه‌های تلویزیونی باید بر وقت از چنین اقدام کار می‌گرفتند. زیرا مردم تاجیکستان رهبری دولت را می‌دانند و نمایش پیوسته نوارهای تبلیغاتی با شرکت رئیس جمهور هیچ معنا ندارند، بلکه برعکس به گفته آنها تبلیغات از حد زیاد می‌تواند نتیجه برعکس دهد. اما با این هم تحلیلگران این محدودیت را کافی نمی‌دانند. запретов
از این پیشتر نیز چنین حرفها جای داشت. برای مؤثر بودن این گونه اقدامها نظارت دائمی و بهتر نمودن واسطه‌های دیگر تبلیغاتی لازم است تا اینکه در آینده همین گونه تشبس‌های به اصطلاح خدمت خرسانه پیدا نشوند. با وجود آنکه من بعد تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان امامعلی رحمان را کمتر نمایش خواهند داد، ولی با این هم چهره رئیس جمهور همیشه مد نظر خواهد ماند. عکس‌های پرزیدنت کشور تقریبا در همه نهادهای دولتی و باغ‌ها و خیابان‌ها آویزان است. گذشته از این تا به حال هیچ کس نمایش فیلم‌ها درباره پرزیدنت و دستاوردهایش را محدود نکرده است و این گونه فیلم‌ها در شبکه‌ها کم نیست. تا فرو رسیدن فصل بهار همگی 2 روز دیگر باقی مانده است، اما ظاهراً تاثیر زمستان امسال به نرخ میوه و سبزیجات در تاجیکستان تا چند مدت دیگر ادامه خواهد کرد. زیرا طور مشاهده های براد یوسفی نشان داده است اخیراً قیمت محصولات پولیزی در بازارهای کشور بالا رفته شکایت خریداران را به بار آورده است. барфрезии шадид ва баста шудани чанд ҷодаи аслии интиқоли молу коло дар чанд рӯзи пеш сабаби болоравии қимати маҳсулоти бахусус полезии воридотӣ дар бозорҳои тоҷикистон шудааст. тоҷирон мегӯянд ҳанӯз маҳсулоти полезии гармхонаии кишоварзони маҳаллӣ вориди бозор нашудааст, дар ҳоле ки солҳои қабл дар интиҳои моҳи феврал полезиҳои гармхонаӣ дар бозор мавқеи маҳсулоти полезии воридотиро танг мекард. تو دهقانان هم میپرسه میگن 10-15 روز دیگهش مونده. این سال شیره‌بندی شدگه همون پرنیکا شونده، گرمخانه شونده، فصلی قردگه کمتر دیرتر شده. таъхири чанд ҳафтаина дар вориди бозор шудани полезиҳои гармхонаии маҳаллӣ боиси тақрибан ҳар рӯз боло рафтани қимати маҳсулоти воридотӣ дар бозорҳои тоҷикистон шудааст. мисол помидори самарқанд ҳаст 25 сомон, помидори хитой ҳаст 23 сомон, помидор қирғиз ҳаст 20 сомон, помидори тоҷикистон ҳаст 18 сомон. вайшам тоҷикистон фарқ дорад, ай нурак, ай ёвон, мисол ай ҳар ҷош нархошон 1 сомон фарқ дорад. дар аксари бозорҳои тоҷикистон ба ҷуз чанд навъи меваи маҳаллӣ кулли меваву маҳсулоти полезӣ аз хориҷи кишвар ворид мешавад. теъдоди кишварҳои воридкунандаи меваву маҳсулоти полезӣ ба бозорҳои тоҷикистон ҳам дар ҳоли афзоиш аст. Болгарский цветной, а Эрон. Это болгарский соус из Пакистана. Помидоры Самарканд, бодрингой Пакистана. Булгори 45 сомон. Пештар 35 сомон. қиматҳои баланди полезии воридотӣ сокинонро маҷбур кардааст ки аз истифодаи аксари ин маҳсулот худдорӣ кунанд ва ё дар мавридҳои хеле зарурат чанд дона то 1 кило мехаранд. ҳамон қадар қимат шудааст ки ба монанди қариб 1 килограмм гӯшт баробар шудааст. агар ин маҳсулотҳои ватании худамон ворид кунем, ин ки забти бозори дохилӣ мешавад. ин дар ҳолест ки бар тибқи маълумоти вазорати кишоварзӣ соли гузаштаи 2018 кишоварзон дар ҳудуди 70 гектар замин полезиҳои гармхонаӣ парвариш карда 1619 тонна маҳсулот аз ҷумла 1113 тонна помидор, 292 тонна бодиринг ва 214 тонна дигар анвои сабзавот ба даст оварданд. ин тавлидоти гармхонаӣ нисбат ба як соли қабл ҳудуди 200 тонна бештар будааст. яке аз бинокороне ки 2 рӯзи пеш аз гумбази масҷиди калонтарин дар душанбе ба замин афтода буд даргузашт. сокини ноҳияи рӯдакӣ давлатчо юсуфи 60 сола аз замони ҳодиса дар ҳолати беҳушӣ буд ва шаби гузашта дар бемористон ҷон бохт. 8 бинокор субҳи 25 феврал аз баландии 33 метр ба замин афтода бо захмҳои мухталиф дар бемористони қарияи болобистарӣ шуданд. гумбази масҷиди бузургтарин дар душанбе 60 метр баландӣ дорад. ва бо нигоҳ ба ахрабаки соат барнома имрӯзро анҷом медиҳем, аммо гузоришҳои видеоро шумо имкон доред 24 соат дар шабона рӯз дар озодӣ видеоканали мо дар ютуб тамошо кунед. тафсилоти хабарҳои имрӯз ва дирӯзу фардо дар сомонаи радиои озодӣ www.ozodi.org ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас аст. то мулоқоти баъди, худо нигҳдор.